Wengane zawethu impela sibona lapha kaUnsika Zulu njengoba ke esiphawulile ke ngomsebenzi kaKhuzani kwi-album ke entsha ayikhipha ke engazo ke i-15 zika November. Bafethu impela beseveza ke nabantu ke abazama ke ukucilela phansi ke isithunzi ke somculi. Bafethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banginishiyele yona ke lenkulumo ke kaNsika Zulu nani ngenizwele. Umuntu wenze kahle nje yohleze enconyo bafethu. Asingisho phela asesingenze into ukuthi umuntu ngoba umthanda bese ufuna ukuzonda lo nje senze kahle lo ungasho ukuthi wenze kahle. Umuntu wenza kahle uyashayela izandla. Thina kwaZulu asiwadla manje umuntu owenze kahle yamshayela izandla uthi awu siyabonga wenze kahle usebenzile. Yebo ke bakhona ke bakhokhelwayo ekudiceleleni phansi izithunzi zabanye abantu noma ekudiceleni phansi imizamo yabanye abantu and akuyona into entsha leyo siyakwazi sonke lokho. Nami kwenzekile kumina bakhokhelwa abafana ekhokhela umfana le kwaNongoma ekuthenini ayihliphize yonke into angiyenza ngilekelela abantu bedliwa zinyanga ekhokhela u20,000 befakela cash send enza lezo and there's one thing about into kanjalo bafowethu ngifuna siyazi lonke sonke lonto leyo uma ulimaza noma uphuca umuntu ukudla kwakhe ukhokhelwa wena ekuthenini wenze lo umsebenzi lo ungangahlupheka wena but izingane zakho kawe izingane zakho ziyosithwala isijezo uma ngazona izingane zakho izukulwane zakho ngoba abanye bethu baxakeke nje manje amacala enziwa obaba amacala enziwa omkhulu sixakeke njena nje izinto esingazenzanga thina kwasho usaliwe ukuthi sivela amacala obaba so iyathusa into enjalo ekhokhela umfana abuye zohliphiza social media ampheke futhi alombuza phela ukuthi usuziswa yini kancancane nowahleze esuza indaba yini wasuza yena njalo uyasuza angekho lapho ngilakuthelini khona kusasa ngiyalapha ba okay enseleni siphinde sishayile izandla ukhuba nto usebenzile bese ngalindele kuzonza kanje nami ngingomunye nje ngoba ngathi ingoma ishona phansi ngempela abona kulokhu uvele wajomba ama level angaza mangaka uvele wafika phezulu sithukile nanga ukukhuba esimaziyo ngoba ngithi ngisukile ngingapha bengingapha ngangadlali ngangalandeli mina umuntu ngangalandeli ukhuba ngangalandeli umculo uthi uculo so nje basuka simuva sithi na kumele abone phela kufile njenge artist ukuthi ngase ngibalekelwa abantu abangaka kade nginabalandeli abangaka kwaphuma abantu abathi basuka baya ngale ngaphesha akufile ukuthi no khona la ngenzi khona kahle angisebenza angangifunda kokuhlaza yomaskande nathukana kakhulu but bafethu phela ngeke ngiyeke ukhulume into engifuna ukuyikhuluma ngesikhathi engifuna ukukhuluma ngaso ngeke kanti ngubani mina ngeke yabo lokho akudinga ubufakazi mina ngikhuluma izinto kusuke nginama proof azo ngihleli nazo kanje ngithi mangithi phaqephaqe ethi nakho wayiphika umfana wayifakela imali nakho wayiphika umfana wayesemashumi ngenze isibonelo ngikhuluma izinto ezinjalo but lena ayidinga ubufakazi ingoma iyona ubufakazi bethu leyo sizwile sonke ngaphandle mozoba ke denial ukuthi umuntu wenze kahle ukuthakathaka lokho vele ngeke sikwazi ukuyekisa ukuthakatha nawe izikhwama zakini lezo noma izikhwama zobaba omkhulu bakho lezo mhlawumbe lapho sewela kuwena qhubeka kwenza umsebenzi wakini sikuvimbe lokho kodwa ukhuba usebenzile siyabonga nalabo abangayithukayo fusekani futhi nani anginandaba nokuthi niyangithuka vele niyakhokhela abanye benu bakhokhela ukuthini benze lo msebenzi umngcolisa ukudla kwabanye abantu akunandaba futhi nalokho mayisenze kahle nomuntu uphinde simncome futhi ilapho nje.